ମୁଁ ତତେ କ୍ରିକେଟ ସିଗ୍ନାଲ ବିଷୟରେ ପଚାରେ ତୁ ଯଦି କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆଜି ବାହାରକୁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବି ହଁ କହ କ୍ରିକେଟରେ ଅମ୍ପାୟାର ୱାଇଡ୍ କେମିତି ଦିଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହଉ ଆଉ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ नो बॉल कौन नो बॉल एमती ताले आउट केमिति ताले फ्री हिट केमिति फ्री हिट ताले आ गोटे कह ये लेग बाई केमिति आ ताले कह ताले कह रन आउट केमिति आ गोटे कथा कह ए जो अंपायर थर्ड अंपायर को सिग्नल करे केमिति ताले आज खाइबा जाई हबो ना।